Kilelo ni cha kuendelea na kuyanesia watho wa gavana wa kaunti ya Masako wale umesane na mesa mubukoni yuwalanio wa kutema lelo niwende na kutwaiwa wadi nisio the county ni kwa na minister muyane wa malelo na idheka silikali ni akaunti ya Masako na Daniel Nganga dhina ula wende kumekumbela niende kwaka malelo ni aikuli niende meba dhane na ki wala inge wale siya kana metuki ni meko mosi ya matambia alame ya kuono ise kiu kike ko cha sewage malelo ni na isio ila hitailete na mwana ukamba wa maboko Dan. Minister muvene wa maundu ma malelo na itheka va kaunti ya Masako eleza kana kwa oyu mbewa ward itano ni minitote malelo ingiva ni omi na chumwane ki na kicho ndhe ni kuyanisia ula watho wa gavana wa kaunti ya Masako na ula wanenganie ivindani ya kuikunea maleve mashinani Rapid Resource Initiative ratwende na utama malelo kujandwani na Mbikiabu nitimini kukava ward itano across Machakos ndenu wa sub county itatu Mavoko sub county tumini okava ward ya Mlolongo na The River ila sio dhala Friday nikaenda kumavutu tikenanye na tuiri Mudhwani ward wa Masako tumi na Friday Machakos Central kenda tuende to the next ward na mutituni tumi na pia tomorrow kenda tuende Mua na kuya kadhiani na tumi na waka tumi na umundi nikaenda tuende that's lower Kaiwa tuende hapa tuende na kweka andu maitu nesa kila ward tuikita matinga heli nikaenda malelu onde matiwe matema siyaila onde rayame na siyailu onuwe vo ni wende na uthingila kana thina munene ola wende na umekumbila ni enende kwitha mekite mbiyo na kwa kanumba malelu ni unula wende na umathuthia mevetange kati wa ward ila waliniusu waniwe kuendea na utwaigwa tumugia nundu wa collaboration that wende na ukwata kuma kilang nango ya ndi county kitulani matinga meotembela na nitungia mubiara ya ila maende na usonje mbiyo sio kula lelo ilikete nziani nundu nituna matapitikana kula lelo idengeani yemuno nitukusianya nikenda withio kuine waya landini wa isio sito ko vinaila silikali yende na uthuthia enendi ala methitwe maileja kigu ki konthini wa malelu na muno isione cia Mlolongo The River na ingila si Mavoko kaunti ya Masako mamano na metuesu kana mose matambe momo makimio kuna tu ya complain muno area cia Mlolongo ando alama ene matuka na ngoloba me silete kiu nziani kiu cha sewage na cha singi na cha mbafu tenda komata bekana ntumye timu zito cia itongowe ni municipal managers Masako Tala Mlolongo The River municipalities do they go inspect all those flats ngolo izionde ando alama melekele ke ukikiko malelo keke kala ke kuita malelo eto mose etambia meao tila nombo ke ya kindukio langi kiukio kokithuku. So now public health officers working together with the fiscal planners and building inspectors, we are moving around enforcing that regulation in order to protect the wider public interest. Nondo mawawu maingi mekala maiwazi yana kuma estate ni nondo wakumana na kiuchu. Kwa alamena those issues we are coming after you. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumuva kauntini ya Masako.